Hari ni kepotongi yang lang nak kita syong kejongi. Haleluya, haleluya kaktian kejong belai ke ongkum ni, kesam ke bah, sam ke bah shispa kaktian kejong belai ngasut tenat ban puli ke tu kesam ke bah shispa kaktian kejong belai ke ongkum ni tu ya kan ut ngasut tenat yau try, pi ke perthai barok, tu syakri yau try dah ke jingkemen. Haleluya, habang iwan sekali yang kejong try kan ke step iwan dah kajing. Kemen bangin syakri yau try dah gajing kemen omdai dah kata compulsion omdai dah kata ba tega rutin ke bangi haban wan bangi wan dah gajing kemen ban syakri yau try. Haleluya, ngin syakri yau try dah gajing kemen ngin wan khamat jong u dah gajing ruai haga dah step ngin lech yau try ban ruai gajing ruai juga gajing ro ba gajing mani nama long ma u batang ma u ba de ban yo ga pura ma gani ga step tutip ba u try long belai ma u lat hawengi bat ni long hi jong u ngilong ki briu ki jong u bat ki lang brot ke jaka plang ke jong u. Haleluya, ngilong ke lang brot ke jaka plang jong u turung saka kerdop jong u bat ke jing aingu bat saka plau jong u da ke jing ro. Haleluya, ngindon hakane ke step ke jaka da ke jing aingu bat da ke jing ro ya ka kerteng ke jong jisu ka kerteng ke jong blai wa krawon tu aingu yo u bat tu kerku ya ka kerteng ke jong u na ba utrai ulong ba bha bat ke jing isne jong u ke ne pam jukut bat ke jing sisa jong u pateng la pateng ben riu. Haleluya, pateng la pateng ben riu bat ka tien ke jong blai ka ong haki kitab jing pen pau ka lanong ke basau melong ubadai atrai melong ubadai atrai wa blai jing iban pediang ya kata ka burom bat ya kata ka jing pendon burom bat ya kata ka bor naba melat hawi ki eki baro bat nama kata ka mon ga jong me ki long bat lat hawi ki trying on gani ga step. Haleluya, try ablay jong melong ma me ubade ban yo ka burom gani ga step a try melong me ga try ba de ban yo ka jing pendon burom ga jing o ba ga jing ro. Haleluya, a try ablay jong nama melat hawi ki eki baro ga try ablay jong bada ka mon ga jong me melat hawi ki ya ga burom baro shame. Haleluya, oh, ya ga buram sheme a try gani ga steps ni kan tiu ya ga teng ga jeng rengkal pat ki angel go try ya ro pat pat try ya ga teng ga jang me. Haleluya, amen. Haleluya,
med don med up kan ga yin ko trai med ta ini wei wei man kren ni wei wei kren ko trai sengi langi up habi na mar ko trai ni wan knang video snow na mi dei nu brio na mi ko trai ni so kor ko kan ga por ko trai ni ai tik ti bless tung di sweet wai bless bun dikan Joshua u David ka sam lenong ba ka sam sis pa arfu ar David ong kumni kan ki tien bu David ong ngala kben habaki ong yang in leti kius ke yeng jo trai u kben na kata-kata bu lek kius ke yeng jo trai u niu deus im perkat se u deus im hadrei u it ke yeng jo trai amen u it kata-kata ke yeng jo trai habau yas do ki parlok lani kita ki sipai tu lani ki nok sok du kan yase kan rat yase im ngin let ki jo tau kben na kata-kata bu let ki yeng jo trai Nabar kuat ban syong ke yung kuat ban don ha ke yung jauh try. Nak kata dah, menem step. Kawan ke jemput pam. Kawan ke jemput pam step. Ngangit di tahu nak kata dah uni ubriu. Habau tok sam arfulai. Unut ban ong dan jing slur ngan syong ha ke yung utrai junom. Ubriu uba iet ke yung utrai. Uba keben baki briu ke khot uban lit si yung jauh utrai. Uslur ban ong ngan syong ka yin jo trai junam dak ta daw khwa ban ong yela di bre gilang la da gilang nang bat it ka yin jo trai ke ka perthei hang teiru ngin nang ban syong ngin syong junam kadi ka yin ka bagi syong tang sikenta ar kentang la hablen no Handai habang isdang bat it ka ta ka por bi asu trai sikenta ar kenta hang tei junom la junom kam kochu Nginum lang strangers. Nginum lang kidong way. Nakataka daw kinigapor ka day badon kamtam. Ay nguyublay uslap larang. Ay nguyublay ngidod gat ni kublay sibun tajong pigibawan skir jong try. Banangin skam kaniga sipin wet paitali. Pinumli paitali ublay jon ni iban ay sangi ban krensi. Baga kubor kaniga ski nga kwa binasam lang bat gi. Tadi ka kubor ka ba. Ngala kren ru hanong po. Nga ban kren lang sangi. Baga din kitab sam. Kitab Sam lenong balai pu saud khot ba pra. Kitab Sam lenong balai pu saud khot ba pra ko ong kumni nga puli swat ka pareng na ka AMPC Amplified Version Classic ko ong ni Amplified Version Classic ko ong ni oh taste and see that the Lord our God is good. Blessed, happy, fortunate to be envied is the man who trusts and takes refuge in him. Ngan pagkalay ka sa kakasi oh mat Badyoi, bau try ublay, ulong babha. Long balakerku bakben, bat ba no fosit bakmen si sasa, bat balabisni da kiway. Balabisni da kiway, yaw tau briu basanya, bat uba pelong yaw blay kajakari jong. Nakin dikit kot nginyapet ini kasi. Nginyapet ka ibu try dan ban ay sangi. Hoy ublay ulong babha si sasa. Amen. Natadang kimna ujung barimba men sang ong ni sera. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Blay ulong bapa. Blay ulong bapa. Dulong bapa rawai. Blay ulong bapa. Kublay sibun kong say. Blay ulong bapa ho ot ulong Baba, udah long baba si sa utray. Pi ka kubor bang kwa banay, bang samat pi ka kerteng ngalabu kumni, hatu pidang mat ne em, ya kajing ba, baga jing ay ne jo ublay, hatu pidang mat ne em, hadu menta, ya kajing ba, baga jing ay ne jo ublay. Ladang akali yang ih kani kapor, kani kajing kali, hatu pila mat ne em butray long baba, kajing em jang pi. Baro nangi ngin kloy ben jubab. Baro nangi kawai ke jubab ngin ai begin ong kumlo. Oh sisa. Oh yang atu try ulong baba pi ulong baba. Baro nangi ngin ong bekuta. Utray ulong sisa baba yangi ngin yo ka jubab. Nangaru kumtai nganong napir pin ong kumta. Henday siya ngan kelib da sakadi ka wejik kelib. Nang kelib yang sakadi ka wejik kelib nang ong hatu pidang mat pade. Hatu pidang mat sisa. Hatu mentabu blay ulong babaya pi. Hatu pidang yung isi sa butray ulong babaya pi man kaski.
Kaya jubab ngai. Kaya jubab ngai. Lada kawan kata zikli hato do menta. Hadu kani kelmat bapidan kani kayeng jong trai. Hadu kani kelmat banghangai yang hang ni hatu utrai dang long sisan ang baba ni mat bat ni yo i sisan em kata. Kani ka khot ni pet ba kani ka khot sam lanong balai saud hot ba pra. Lada pi pet ba come day in the past tense. It's not in the future tense, it is in the present tense. Ano ko nung kasi, kamkren sa pagkabaladep, kamkren sa bansawan, hindi ko wan bat mati, kakren sa pagkabamenta, menta. Kat begini kasyong hani ko, wan bat mat, banyo ibu, try long baba, taste and see that the Lord is good. Kakren di kabamenta, di kabaladep, baladep tu long babakit, bansawan ngitip sa long babakum, lupa de menta. Yang badengi kaya jubab dengan ai kaya jubab bangangan ai kaya jubab dengan ai kata dia jikli ni jika ni ke khot yang ke khot yang hilang ke dia khot yang hilang baro ke bedan ni bangin mat nginyo i jeng bha jo utrai wala bangi syok hang ni nginyo i kata nginu mekan sepang minin utrai ule ngakum ta kalau ngiang jo ule ta menta kaski ni kwa banyu i ule kumjo ngakan sepangkatakan ngakan sepangkatah bamenta kasi kumni bang yang ni utrai ulong baba anong gadi gabi utrai ulong baba ya nga menin bistak banaong ay nga ngalong tubriw banang tamarway ba ulang banyak kali like ng tangam ng issue pangkata tapi parway ngan ray pikwa nya kali dong kam driver nganya Nagadi jing bahajong try, manang ban kren ba dikitin jong blay. Hado man taro. Nganang kren katit blin man ublay long babay. Amen. Atar ka ebo, kabangan ngalong menchwa, pandin mentaro, ango ublay, ebo try ule. Tito niya pet, unong to sam, unir ude us im dibet ngangit, sam sis pa lay punir kat paning kong ongkum ni. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. Ukot lang yang baro. Pi kani ka sam sis palai pu riyo ngani tuot pi nei. Kani ka sam sis palai pu riyo kadi bu debet utok. U debet utok ba u ais ki lebi. U ais ki lebi ben le ba ki lebi kin ruai ya kata jing ruai. Udah komposta, usim debet udah unang thọ jeng rai, but udah unang rai, ubat temru, nak kata unang batau jeng rai, utau ya kini kasam, sis pakai video, utho ikiktin, buang kelebi sim kani yang kuat pipin rai man kaski. Oh give thanks, oh I know, yo blay long babha, non jengis ejo ukine junong. Kuat ikikin rai man kaski, man kapor, kuat man rai kani jeng rai. Namar ublay. Debit im so tu sisa ya kata kejing bah ublay ke man kasi kejing imjong. Pitip story debit ngena ya tu. Pitip kumlo. Na umi baca upoi. Takin ubreu belamat kejing bah jong ublay. Na umi baca no upoi. Na kilo kitem uyalam kilang berat, ubsai kilang berat, uyada kilang berat. Upoi serakat sim, utakin beriu thọ ini kasam, haleluya. Mat kogi kon jom lay ngan ong lang yangi, kadai kajing isadai jom lay baga jingmap jom lay bagi yo briam ningkong habangi mat yo habang ngamat yo try lai post nam tong ngamat yo try ngayo ningkong na kajing isadai baga jingmap yaki pop jong ngayo kata. Habang nga IT ka jing im jaga sutray Jisu, but di ito kasi nga yo jing penim. Ngam kam na su tamang kam na di February nga sumadi kanday tarik usnam siajar kanday spa kanday puar. Kata ka di ba nga marwe, but arngot kini kisakri jong blay ba nga dakin mau sa do tanga it yaki nga nyubrom ki. Ipastawan ba di ba man ibayalam nga su Jisu. Mana dia kata pada kenal biang pada haka ubnai March pada Februari hayeng lah jong ngap dia Jisu ubnai March pada Hamadan Malki habawan Pastor Stephen George khotban IT ngalet bang so hantu ka ki kan ni Ramadan wong kidon ki angel lawan hang ni kidon mlanyo su bang so sisa ka ki Ramadan ka kenyu Ramadan
Ada ketua sing ada mat sisa ada suatu. Aku answer tu fikir ni kendiat. Banyak pendukiat tak dia piot so Tang makaway pada ngalek kumno. Bangalek ran pun itu ngatap doma flor kumni. Ngalek sakman. Ngalek ber-IT sakman. Nomor parok temo ki itu ngak yapet. Dia ngalek kumno di mangan kong balik. Ngalek ni kong manga. Yang tu atap mo flor tol adap. Lap yang sa disudgin jingjau umat. Akan mau bangaong kani ngalek tu pimensa ngapet tang yu boy brio tumblay pastor cross tang aku benlong kumutai. Rai nga kwa benlong tay ban rai mta jong mi ngadi nong rai ni tay nga kwa ben rai mta jong mi pelong nya kemutai somlaw ya lam din rai ngalin no katu kata sgi layat benai layat pastor wan nya sis pi katu jing pedang jo piu disu ka bamlong kasih long le no sudah adi balik pi ongop ta balik pi ongop ta pi tap do flor Balik belum tak maflan. Kaktin boleh orang bah usen orang judi ban. Judi benda nak kali judi betap kali. Nada susi ong up lanu kan luan dengan sang yalam. Ambil kan luan sang yalam sesiat dengan betap su maflan dengan lain bed kaman. Lah susi kata tandai hadin ong syukran kai pi. Tetoh kata ke mo tendai sisa kata ngitip ni yo nang kong ke jeng stay bagi mahap jong blay habang ipdang Jesu baga Bible ko ong itip ba katin jong blay ko ong kumni day na bagi stay jong labam do yagi mar jeng sosen e jong katmai man ka step khaw long ka jeng ide jong blay amen kijingle jong pi don ka porde la day ban sa bamdu ublay long ka ding ba bamdu la day ban consume yang hinri na mar balay na mar ublay kan ma ka jing isnay ju ka jing isnay ju ka thamai man ka step nga set berkat ngong kan ni suaban ki dang step na yeng ublay latip de pangan sale ayu kan ni su latip de pangan sapen susi ju hinri ul abu lepak provision na banta jonga ka jing isnay ka don tamangam day ba de ban le nang Among de tongin le mengaji isen eju kala don paem kata pada kalau ngabakala ande bangi kumle kanu kaji isen eju kadon be katamai man kastab nang tanga daw ublay ulong badap di isen ublay ulong bayaine the steadfast love of the Lord never ceases kata kajing rai His mercy never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Great is your faithfulness. Kajing ini acung blay. Hadu mentah. Kadang don bat pi. Kadang don bat na. But I will sing of your power. Yes, I will sing aloud of your mercy in the morning. For you have been my defense and refuge in the day of my trouble. Melong mami kejingadajong, melong mi kejakari jong hakiski kejenjarjonga. Usim David umat. O syayangan keli yang kijin keli dan arlai teli kijin keli habang ang keli pibar keli la diru an dan keli yang kijin keli yang hilang nadukaski ba mga bat bangi ngipriang Jesus Kristus hatu ngilamat nem simet ngilamat nem ban sembo try long bayane hatu try long si sabayane nadukaski banga ngapriang Jesus hatu ngadang mat yang kijin ine hadu mentah hatu ngadang mat nem kijin ine jung bleh hadu mentah Katidong blay ko ong lagi puli at batil ng baar katlay. Ko ong even though we are faithless, yet He remains faithful, for He cannot deny Himself. Wala na mangingilong kibatlot jinget, ngilong kibaduna jinget, ngilong kibamdon jinget, kibamlaban siya niya, hindi mauti unlong bet ubayay niya. Ubalaban siya niya, namar umlaban len, yagijinglong yay niya jung. Umlaban niya per siya, yagijinglong la jung. Ublay hi ulong ublay jukala I the Lord do not change o nga ngalong ublay ngam jukala kasi ay ne jura kan don be tole mapikat bale nga tangan niya ne be
Tingin dapat kata kaja si siya, kikun Israel ublay pelat kinari Egypt, sang ti ublay badon bo, nagajing siya kumraw, nakata kajakab, kisakri hang ta, nagit pat, snem tam kisakri kinong Egypt, ublay pelat kinang tu, yalam niya kirim makariklaw, baru ay kikarikanan, kari kabami, nakadot pakangap, batut kadot pakangap. Hapadeng kita kisdem, sopos dem pini kimlong gibayay ne. Kila pasya ibletang sa abakla kendiat kila kenyum, kila tim. Kikan pasya ikidong nong yalam tuju Moses Aaron, kikan pasya, kila pasya. Hendeng yu pada gajing ne jong beli. O kidam gitu bakal kibamdan syu, kiyap no hari klau. Hendeng kini pada generation bertemat kipoy sari kanan. Amen. Kada gajing ne jong beli. Kada gajing ne jong beli bakal udang dan kapor beli ongan penduk jat. Dan kapor beli ongan penduk jat no ongan penmi pada no Moses ke jat no ring batamai. Astanat beliau jong beli badan kemensim namun ta dibeliau jong. Lada melek kem ta trai pendam no ya ka kerteng jonga nak kitab ke jingem. Ngelakot yang trai bangen alam ni pat lang rengkat bunyi pat lang akwa ini rung lang sari kanan. And the way arpus them Sejong ke kemyo subandrum. Namar balik kata ka jinglong joki no. Kilong tanah kata daw i jing bahajong leng i ya kata ka jing ne jong bleng ngim la sisa. Anong piginom la bangin arta tiad ka jing ne jong bleng changi. Namar ublay ulong hi barbor bayay ne sigi kon joki. Sigi kon. Nakata ka daw menem step ni ruai. Kin maam mujas. Menem step music team ni ruai. What a faithful God have I, what a faithful God, what a faithful God have I. You are faithful in every way. Pig bapit yang anang tu, naka social media ang kwaban ong yapi. What you atatin, yung jingin niya uble, what you atatin. Ilan kapor, mapi bapit ng tu. Kila artatin, yang jengai ne jumlah kuaban ongi pi para, walum artatin deh. Pi yalum bamenta kalong tang sipor. Ublay uton dekat ublay jui, bad ublay biay ne pelat je pi, nakane ke pi mat menta. Snok beri ubat skem jo. Hallelujah, amen. Kadi bingin snok ungin bat skem jo. Menta ngan ong pi kini ki por ni menta pi numsyan tegi briu ki benlong. Hadu kata balak ban syania ate. Haparing jungi ru ngine toy tang tu kelapur keleng. Kadang kata ke jinglong jungi gibrion man ngitlot gimlong ke bala bensyania. Pina toy le bakam nganong kamlong serious katal ga step bahaban pur. Normally kalong jimbam yai ne jongi. Ngimla ban set utelit ngimla ban kubum gisintur. Ngia tu no ikiwe. Hendak ga kwa ban og ngilang kikun jong oblay. Rai kita kecing jepi, rai kita kecing jenjar jepi show ni ublay, bunum bitri ya fibat yang a. Kibriu kalau ben bitri, kecap telah ni ublay, num chat telah dalile ya fibat yang a. Ya tu kecing jenjar pi ublay unle num tajong pi. Ublay unsolve ke problem, ublay pelat ya pi kecing ya. Ublay. Dan gay ublay latih. Ni tu show ublay, show ni tu kibriu, tu ni tu show ublay. Nakata daw kadan sa kawig jing rangan wa. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. Dan sing kabahe pala buble laban. Le dan ulum ba ubajrong hadukan ko no buble laban pun kerja tang sikintin. Labiang ublein penkerja. What shifting? Piki kon jable ngik badegi kon jable. Tu nginum shifting. Ublei. Ukot je pi. Piki bapet yang adang tu. Pipet naga YouTube. Aku aban on pi. Ublei ukot je pi. Bapin mat, bapin jo ka jing ba, bat ka jing ne ka jong ublei. Oh, layat. Layat butrai, lasakri utrai, play katukan ni, Andre ublay ukren sapi ong pimpat matlut. Pimpat yu ilut, nakta da ublay ong yapi, pinyo lara pinget.
Lada pim artatin ublay ong pinyo i. Ya ka jing bha jonga pinyo i ka jing ay ne jong hak jing im jop ka long din jong pi. Ublay ong kum ta. Nakta daw tunginum artatin ublay. Cha engas takin dia. Please bear with me. Yai syak bang nakan ka por ngan keli ka bon ka jing keli ka nirsi. Ka jing keli nga keli la de mga keli ya pilang baro ibidan hang ni. Nga keli biang sa kani ka jing keli. Nadukas ki bangi mga mapilang. Ngila kala bamot pop jogi. Ngila kala bamot. Ngila sim no ka jipet baptis pag isang manihat po do try. Isang manihat do blay. Hato blay pat jubab mo kawi ka jing duway bangi duway ro. Hato dan kawi mo ka jing duway mo blay pat jubab ya pi. Kumnungin jubab kan? Kumnungin jubab. Ngada pikeli yang angan yang bernaong bidak Jesus kan? Man kasi ubli jubab jing duway ro. Man kasi. Ngaslor ban ong makalong sa kunta. Man kasi jubab. Atong pat jubab kawiru. Ngangit la jubab te. Ublay ngangit la kumlum no kaway ka jing duway un jubab te. Tengah kwa ban ong ya piku ki kon jong blay. Kwa ban ong yang ilang utu blay ba jubab jing duway jo pi men shua. Udah uju blay balak ban jubab ya pi men paru. Un jubab be. Kan na prem jo pi ku slai palat galung yeng jo pi ong balay galung kamni. Sap man ong pi ko kon jong blay. Kalong yeng jong pi ngatip. Bang ngayo i ka e ba pi haban sya. Henry ublay wang. Ublay unjubab. Ublay unjubab jing duway jo pi na yo i pi. Ba pi dem ko si pi yam. Pi duway namanta laka jong kalong yeng. Utray ong nganjubab. Ngan sale no. Up ho tribe utray unle kata. Unle kata. Aba piduai kat kum kamon jo ublay un ai ke juba ngiduai kat kum kamon jo kai kamon jo ngiduai namar kak tin jo ublay ka di kamon jo ublay ngiduai kat kum tin jo ublay juba ublay umon ne ban juba yang ngi ki kon jong unu ukpa kan ka kebe habakila andau ikon ai se pa sis pa dingkang adom kambat likab ki parlok ukpa wala in badan unum ai habang tip likat perlu undi balik sekenung nupas ni on ibet. Ublay udan lot ke habang ipan ya kabadai ipan ka babha ublay udaya ni. Dang kapon ipan ret tan ipan ret palat. Ngitig pan ublay ni ngat pan kumlu kani ka palat te kani te ka long ba palat. Mem kai ba ublay undan ba la banyo. Ubleun ay haba pipan ya kabadai. Jacob ongat pan dag jinglong arjingmut. Double-minded person will never receive anything from the Lord. Ubleu ba arjingmut ngamyo netip ne. Kumta tumlong. Pan dag jinget pan ka kumtin jomlay ublei un ay. Amen. Ublei ban kwa ban ka khutri pi ya. Sam chadi kan ong ya pi dai. Kalau na pi ki ba to she teach parlok pi pa message pi to God bless you. Ngat nga sa to ada to message ni. Ha ka WhatsApp na to God bless you. Namang nga to abang to God bless you tamot ublem ko ku itu ba to. Ublem le namang la to mga God bless you. Ngadon assurance, ngadon confidence ublem ko ku. Tinakta ka nga to. Hang tu gamot bublem umon ban ko ku. What parlok jong pi to God bless you ublay kalku namar jumpi. Ublay uman ban kalku. Ni dan pada ki eking sepit lesbet balay pat de kay ni mat syu pat de balay ni mat syu kidam kidam sepit i lesbet nakaktin jong ublay kat kum gi i janga nginyapet nakaktin jong ublay. Inya chakmat to. Nambar gitip abang to God bless you ka message ublay kalku. Nganong biang kamon jublay kalong baun kerku ialah kijong kikon jong u. Henry. Di mapi bat mangai belang pensange abde kajing kerku. Mapi bat manga ngi pensange mangi umde sultan. Ipensangnya. Usutan udon kapor, ngamong bumdon, udon kabenta, ni kababun sin di mangap mapi ipensangnya jingkar ku jang ublay. Bakin wan sangi. Ni di bangi ba pensangnya. Baleng ipensangnya
inepek ni tin jong blay hajing sutu jonga ipin sange namar belay namar bangila kerja no ka spiritual address jongi spiritual address binsua kalong kublo spiritual address address bakan jabin sing de piba jonga binsua kadai hima jong blay Carmelo M Nongbri address spiritual address Kingdom of God namong GCC mo Kingdom of God ni kong Carmelo M Nongbri address Kingdom of God. Habang adon Kingdom of God, ka-address ko biyang, wangel uwan, but wanra, kijigar ko siya. Limitang la change no, ba de ngam don siya Kingdom of God, gadon Kingdom of the world. Adon de, haka himanso ka di ka partay na yung himaw sultan, himanso ka partay, te kumlukin nga nyo, kita kijigar ko. Kung kita kajikir ko kaya nasa usod udi angel numante unumban kumto habang lakriya no address jang ala change to address sakaway niyo iken ni kaway kalong ba bonsin hi ni cancel ladi daladi ya ka amen jongi ngasem kidon gibre belong tutpi ngasem kiduai set hem kelayam pat uble kelayam la pelut por jinduai nama ka jigdon kam ga sisa Nakakot ka jinduay ngapan kini baro hakateng utrap nong pedimsi ng Jesus Christ. Amen. Tanggap to kalami no nakamraduay kaya kundu pada para bangit na paralok ya keren kaktian pada kita ni ngat tepi balay kumni nga balay si kumni tepi ublay yang aw na tep ni tep ublay jubab na din ngat ngam tep sufi kiwi jubab kan yang pada petse laslam tengah duay balay kumni yang la cancel ka amen katuga amen de kala kutno la pendam hidala dela tidak kata dong ong yang ngilang ko ki ko juble sisin bla aduay what current issue babas ngap jaran ndai ngasu mo sisa ngaju pentrai kam ngamju kan sisin la duay ngamju ong su ngamju ong su kabang lapan nu ta ngamju ong su kanjan kamja ngamju ong su kin ong gibreru ngam pedang daladir ngamju ong ada namara pila ong katamat pi cancel hi daladi katu amen ni kibreru namar ngilong ibatlot ni nang tadaw kin kumbaklahan tahan ri kajing siap na siap ba kababunsin ka dikata penduk yang ijuba tetongin so tu mo tongin numle su kun tala da ngile am tangin numle su mo nginumle su kaktin jongi ka bamdei kaktin ka ba atatin kaktin kita tongin inum penlin su so ini pai no mantangin pet pada sakawi ka benta in pet ka tu ka khot pada ka ju ka khot di sam lenong balai pu south khot ba pra tamba ka tu ka bahadian ka lain bahadian no ini pet ko om kum ni sap kong blessed happy fortunate to be envied is the man who trusts and takes refuge in him long balakar ku bakmen fortunate tong kum no tak khasi nong don bok tong yum kwa ban nong don bok tong long balakar ku hi bat bala bisni dakiwei uta ubriu wasania bat pelong yublei kajakari jong ngai iken ni kawi haba ublei karku ya noriano kibasania hau kikmen sisa kiso sisa bala karku doblei bat pelong dakiwei ben bisni kapelom de kiwe ben bisnir man blay lagi kijigor ku jong blay haka nakataka daw pade umday siyo bat ni to gidi aingo lang to ya kemen lang hande kawan kemen si bisni no kakti blay to be and beat ong kibala bisni da kiwe ban ngakwa banong ngi ngangit haji sisikam long ta ngakwa banong ngi kiban bisni kong gidi Inunan para hauturai, kan bisnin ko. Ile ayu itai, umno padem tahdu kat tai pikio. Ile ayu itai tapi senga, ngang kam tai sitom, ngate, nadurang step hadu na miet ngabe ka kam jutang let's do. Ngakren galadi, omde ka kiwe, ngakren dadi let's do sani ngalet ya selok driong le bised driong aduai tagi brio, ublei pedon kambai nga. Kumno pade mo itu pade mentai kentiu, iyo kajing kentiu tu kajing kerku sukit bet, hakakho kumno kumta. Kata gadi kemen simbisti. Aja mensua kadang gue kapor. Ya apostol nanit mai laklep na saya laslam.
O dan ta para bangit dan syubat ngihir. Ulit ay apostol ang balay mo, pasang di pastor, balay mo itay. Yang akin, balay mo, de katay, balay katay. Ipinskap jar ken, apostol ay ngublen apostol ipinskap jar. Yung waju kran kunta. Akan mah. Batay si para hau try ita. Hakit report. Yo yang sikir ku bay sedang pan pet pada baling aku ni baling tu dah kemtu. Anong kum habis di banyan ujor. Ito kata kadi ka ega ba sya bisni hakiway. Ngida pet ka tinjo blay ka day si sya kumta. Ngida pet ka tinjo blay sa pangasig ibu Joseph. Kide ki paramarjan lani day ki parasnong lani day ki parok babisni Kibabisni yu Joseph dehi kihin menjo kiba nakaju kalau yenju na marukpa ju palat yu upen kup yu ya u daga jad bebonrong na balay ulong blasem subhanam nukpa ju kibisni tanhadu kile yu kidadi no yu na balay bisni palat la isi bisni isi rajing isi ki alam hadu bamla syu man pediang yu deno yu pade Zibis di sedang nakalungin. Sedang nakalungin, jong uhi Joseph. Kamlong magtajis sigan kamlong magta. Hanay kalaban long ru. Laki jong, laki jong hi kindan kum kata kamin si man bisni na Mario bo ublay usam sobha. Ublay korku. Ublay ura kun piu, ublay usam sobha. Selagi jikorku dak tada Pet mo if yung akno if fimlong kumta ngong hindi fimlong kumta hindi kalaban long kamlong kumta hindi kalaban long laringi ailat kalaban long kumta ngim laban long efitim nem na ublay udon kajing sam sa bahano ngihap ngap jarbe ngihap sab jar ladang ide ki jog ublay ide kun jog ublay dangi ijing sam sa bah ublay hau no hakanu kano insus ngap jarbe inum kren ni Kamlong babah. Nakata daw kai bagi day banle. Bo, kai bagi day banle nganget, kai bagi day banle habadon manuno ba bisni nga, lani bisni api namar bangi lalong mobles by God. Banja utan ban kata. Inle yu. Kawai bangi i day banle. Kawai bangi i bagi day banle kalong ningkong Nadi ignore no, le ko mam yaso, le ko mambana, ikita ki jing bisni. Baduay pada boleh yu, bau tu beriu nanti kita beriu ki im na ki jingker ku jong blay ha jing im joki. Namar kim yu jingker ku ha jing im joki nang kata ki bisni ki wai. Henry ha bangi ignore, ni duai try, pli ki khmat jo pli ki khmat jo ka ki yu ilem ki jingker ku, ki ba me makar ku haki. Kin sangye ka jing bisni. Pleng yang ngaru utrai ukurku. Lani ngan le aku ni, lani ngin le aku ni. Ngin le cayeng jong dang step, lani cayeng jong dang step. Ngin yang hakmat jengkang, ngin ruai ki jeng ruai. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings. But perkenal kan, nyaw lam ki jengkerku ba pipi orang nyaw se. Balik nyaw ki jengkerku bangang ayo. Nyaw ki jengkerku lejong kat no piyo. Manu ban le entah. Lada dan let mo. Ong bala ajing bit mga. Tamalik tang sik para bangit lejong kan. Hap nyaw la yala diru nyaw. Lala nyaw ki jengkerku beli kerku yala dir ngin lat kan. Lat na bon ki ek. Kabaningkong ignore hadin duwai bat ong try pli ki khmat unyo i jengkerku ba me maai ha lani haka. Kabaar. Sab kabaar pada dua ikin buk blay le un map no ya une ka bot un penpau ke jinglong basisya balay ba mo une maka kimat jingkerku dari balay ka selam so am dua naman takum tahu beriu oh try map ya lani ka penpau si try bunyo i la dia ti ulong kumno balay kadau yu try ba tai umyo jingkerku nami balik ka selam ke jingkerku balik ka muan jingkerku sa kabaar
Kabalay pa de, kabalay. Kabalay pa de duhay bublay unkor kuya uru. Duhay bublay unkor kuya u, bahakapor jong u, nang ba unumbis di syo yano yano. Duhay bublay unkor kuya uru, nang ba keno ajumbis di numbis di syo. Amen. Adangan ong lang yang ilang kalong kumni. Habang ngimat syo day kababatam kalong yang nga badangi. Ngin le ayu ngin pet bahayit bahay ladiken. Balik ngimat syo. Balik ngimat syo jigarku. Habang ngakren pang jigarku yo people kat ngakren tang sapang kiyeng kikali kapisa. Mede etang kita ru hendak ki ege. Kiba kenjamin sim, kasi pun selek jauh belai, kicik aib kenjamin sim, bu belai pedot kami pi, hang tu hang ni, senu pi pilet kita ni jikar ku jauh belai. Dalam tensu kita yang terkong keren ru umdan ba sutu, keren ru kalau keren per hal kita ke jikar ku, umdan anointing su, umdan isu, kita ke jikar ku ngak keren, umday the material things are isu sendiri. Lagi jikar ku bukan jamin sim gidan kami. Idan kami yang jikar ku bukan zaman sih, bangin long jikar ku, ngin long jikar ku ya kibreu jong play, ngin long jikar ku kahima jong play kita kan. Tena kata dah ngangit kan ikawai. Larang imyo isu kita ke kalong ba, ngin le ayu, ngin yet dia ladi kejing emjing, ngin keli ladi balai kan balai ngam macho. Balai imyo isu kejing bah jong play, balai imyo isu kejing ay jong menswah te kejing ay jong play ingale keturu kadap yang kejing ay. Ngai iru ka jingai ne jong leng yo I ka jingai ne men suang I henrai balai menta ngaban kali la deken nga ya la ding haban kali dai ben pet gi wei ko ki kun re nga ngam dai ben pet sui ngim dai ben pet gi wei wan ya nu jor la dia bat gi wei ngin wat ran pet wei la jong ji im la jong long shisha bat ublai long shisha ba ublai bat ong ken la da su thu ka dan ka du babakla ji im ong ya thu su blai trai ngat lot hang ni trai ga bakla hang ni trai ngala le pop ya mi ha kan ni ka benta hab long honest ma ji ong ka ga we la dia ken ong ka jing long honest ken kam dei e long honest tang bat ki we am ni kong ai honest bat la dia long hok long si sak ma philong ong ngalong kum ta ngin numbu ri bat u blai ngin long honest ba ladi ngilong honest bat ngilong honest gibriu ladang patla balong honest ba ladi bat gibriu ngidum la honesty kalong kajigit kalong kuptar kajigit tapi patla bat it de ladi wat persang it dikiwe pinum la ban it amde bo nga ong jisu it du try u blay jong pita ka lut fi baro ka bod fi baro da jimut fi baro. Love the Lord your God with all of your heart, all of your soul, all of your mind and all of your strength. And love your neighbor as yourself. Mak itu, love your neighbor as yourself. Itu paramajan kumapi it ladi. Tu beri it ladi, un persen it di paramajan le benle. Ya ladi yang sudem bekakli, suong mo. Isben dem bekakli. Jum ya ladi, tim ya ladi, ong balai nga kumni kumpa keren ki bam de ladi, ngut bam it ladi mentah da persang benle it di kiwe. Mla banlong kata. Tadau jisu tip baki breu ki ban it chwai ladi. Jing it ladi but ban yo ningkong e ladi ki jipin em. Kabong it ladi dei ban ban su. Kwa alut ki iba bahai ladi hendak ban ningkong e kadai ka jipin em. U breu ba it sisai ladi ningkong e uperkhat ka men sim jo u ba unyo em nakapop. Amen. Dei ke ningkong e ka men sim ban yo em nakapop. U breu ba it ladi u kwa ningkong ka men sim du kan em. Nang takin la yo kising imam jukut kasabut badaki eke unsala ban it ikiwe kata kata ga basisya ka tien ka jong blay am dei mga su dan tagadaw ken nan peni fi hak ni ka porya set ngakwa ban peni ka tu ga ni ke eke kibala ban long ngam ong ke dei kini kibala ban long balai ba ubanget ulah sange ano matsu umni isu kijing bah jong blay bangjing ne jong blay hagijing im jo u lani hagijing im jo ka ngam ong bagi dei kini tamba ki la ban dei lord pin sai ma ka baning kong tatu kan ni gidaw an pedi lesi kala ban long ko di ka we nakadaw ka long balay umatsu balay myo isu namar ula jing ai no blay
menta bani por menchua lakham jangai ke jing adai lakham jangai menchua hajan menta la jangai layat jangai Kumbo Petrus kapor bagi kem yu Jisu umko aban identify la di bu Jisu usyong lo na jangai syong lo na jangai len bade yu Jisu menchua jante bu trai menchua hajan malai menta bade la jangai no umlong syukur menchua kata kala benong ko wiga ta ba ar pade kajing day ka ba mo kajing day personal relationship ka personal relationship jongu badu blay ka along jendong day shu jeliu men shu jeliu mentala jendong la jendong men shu jeliu ba nei kajing jeliu men shu mod shong ban duai shong ban pulik tin jong blay yaslok gibriu nei le ki buta menta pade menong shu kumta kala jendong ken kajing day bu blay kam jeliu shu menchua blay khot ya pi bering ngam nya kam jeliu ngamong mo bangalala ngamong wat susu bakam ong lala ngakwa ni day ban kwa nya pechu balai bi kala ban long ba ulaj ngai no na kajing sisya ka tin jong blay menchua nget ka tin jom le ba tin jom le ka ong ta kinong yalam ki ong ta nget nem ta pa de maaf ya mal beta ka bun palat ki kubor ki jikai nagi YouTube kat replay yo ibe lasdang pa de ban kali ka jikai bangang hikai hang akan ka singa hikai ru sadar no pring japi ban sedang bat kali sibet da fi apet de ki jikai ngam ong wat numpet nei kalau benom ta pin keli balik pastor de ong tu menne habang ni dah pe di bro blek YouTube kum tu ta so em kalau mamen chua ngapa dia bet dia betap ada la jaga no jing sakti ni blek kata daw ting ong teng kini ke ikilaban long kaktin jong blek ho ni di bentes ni di benjat ya kaktin Henry pet kanu ko badai kentat ya ko badai pediang ya badai inlong ki tu kinong biria mo kinong biria ndai gile biria ndai gide ginong biria kibanang kasnong kabakat biria kitu gi pet tik na tin jumlai ka ibu apostle Paul ong ki pet tik ki bisar tik ya ka bamdai ngangit tutnak ya ka badai ki pediang ambon ki pediang ngangit namar ba blai u apostle Paul di brujung blai bekai ka tin jumlai kabasaw ba dengan yu ikan kawai lasdang man atatin yu blek sing atatin de kam penyo yang ni sing atatin ngunum yo men suang atatin mentah lasdang ba atatin kabasan lasdang ban bitar yu blek na marka bayat lembah ke sing em so asnang ban bitar yu blek balenga kan ni balenga hapsa jenjang ni balai ki kun ngai lom to balai ulok sang lom balai kalok balai kum ne balai sedang berbitar yu blay. Nah, sedang berbitar yu blay kalau man long roken, kebakas lem ken. Umat su kajing bah, umat su kajing ini kajing blay. Hadin pada ngi isu. Ngi isu kan dikawe ngi biale ngi pede badu blay. Ngi pede blay challenge su blay. Man ngong try dada melek kani peni dah kadak. Kuat ban yu dah kadak bapa sabar ya ka ka ba ublay kuat ban ublay proof yang itu plong sisa ya ka benle we challenge God like Gideon no challenge mereka biang no bentau Gideon riangi pade yo kambiang pade in challenge ublay dia kata we dan may parlok banges tanap nan pemikar teng ong kumni ublay ong lapeng sudi lada me ai kam yang ngan bod dengan sakri men ladam apa ngam tre utap perlok wong ladam ngam tre utap damut sisa uramut sisa bu ong ta ngalap pedang suambanga utap pedang hadin utap mut sisa uta are uyo sakam layo kakam le uyat sabut sakri uta pi kum utap de udan bi bri udah pan ka proof te nutrai baniat butrai ane mde baro kan long kumta mde baro kabah kan numta kabah nrio kabah no na bakat no nyo nei kani kabah nyo sap ko ki kon mereka ni kabah nyo sap hama uneka kibat sa haladi ka e ka ladi ben pelat na do
Kani ka don kabalang, kani ka ja, kilungin jung gibangit. Kibat ayu sap. Kibat ayu. Kibat iya kajik isi bamlaban pet jano. Extreme dislike. Holding on to malais kemudian extreme dislike. Kibat dia kata kajik isi bamlaban pet tang banyo irum kwa. Kibat kami kata. Hadim de kidan kata kajik syukur, teman sim syukur, mensim arsap. Nah, kajing bisdi, kajing transdeo, kajing sarong, kajing bamap, kajing elek persyak, bahkan jaban sim kampau sabar ni mensim dia elek persyak. Hadir pada kajing isi lagi jong, kidi ini, kidi kanglat, yau blay, bad kerku, ban penpau, kajing baju, kajing ini tu, kini kidon te. Nah kata kadau, kumno kait ninyo, abdang bat, kebeladin pelat na, duk meno, ladin pelat no, handai dang bat sa haladi. Ngomong mga, kakitin tu belengan pen ipi ka ong myo kakitin belengan ong lada bat kini ke haladi myo ai na ta da ngako ban ong ye piru ko ki parlok jonga pi bapet pipet ya lembaga ni social media lada let's say kum kita ki pidang bu haladi nan ong be kini ke papila ban bu haladi let's say dang don na pi menta kawai kalong gajing isi bamla ban pet yano kajing syukur, kajing arsap, kajing bisdi, kajing transdeo, kajing sarong, kajing bamap, kajing elek persyak, bukan nyaman sim, kajing isi, ya kibadai lagi jongru, kum kidi ko para, ko himnan jonga, ngakar pat tapi pelan no naladi, pelan no akan digapur, pelan no, lada pikwa bandi kajing bahajung blay, pikwa bandi ya kajing ini jong blay sesisin, boleh pimyo, nambar bapidang batte. Pelan no, bau belai, unpan paku jing baju, kajing nenek jong uhapi. Nah tak ada tu je pai pengen pet Bible na do bene, tu ne pet. Ladangi pai na kaksin jong belai, iwe Petrus lomba ar, kat bandingkong hadu lai, kakren sepangkini. An kuliah tangkini, kuliah kan kat kot, iwe Petrus lomba ar, ningkong hadu lai. Saman pulih mangamo, ina kaktin jom leka bu Petrus uong sigi banget. Kani umde buto sigi banget sap. Iwe Petrus ar, lendong ba ar kat baningkong hadu lai. Namar kata habala ino ya kajing pensdiu baro, bat kajing syukur baro, bat kajing lear sap, bat kajing bisdi, bat kajing yakran sneu baro, kum ki kelung badang ka. Tu pin kwa ino ikini tu ino nalaat syuk mangan tu ino ikini ke iki baro henai trang sliang ke tin jumblay trang banle ke tin jumblay basisya amen katakan ka ibu blay wa nanga ukwa nangilang kabakhaddu kadaw kani bakhaddu kani bakhaddu na yui kani kadaw ngangit balay umat su jing ba balay umat su jing ne balay mi isu ka jigarku ngangit kani kawi namar naka banget la disconnect iladi ka spiritual family kila pendukut no ka jing ade joki bat kata kalong ying bakin jaman sim ba kijudon pendukut no ka jing ade but could not the spiritual relationship, not a spiritual family junkie. Lapan tu could not. Henry de hang tabu beliau labu. Dia kijing bah jungu. Bakin yo i kijing bah jungu. Hang tahu beliau labu bakin yo i kijing ai ne jungu kijing kerku. Mana ngakren. Hak English service ngakren kadi. Maong bakin kijing kerku kijing u Ishak kinanu Abraham. Kijinggarku Esau Jacob dan Ishak. Kijinggarku juga karena jat gitu kun Israel kat angut ki kun dong Israel ki dan hau Jacob. Hakatu kalungi. Ublem labu ang tuti. Nai beda pinlit wat pinyok kan. Ngala man kan bentai ladi ngayo ada mar ngadon. Ngayo ada mar ngadon te. Ngadon. Hakalungi. A spiritual family. Ayo. Henry don pada ki disconnect no eladi. Let no. Dang kmilinti pada banlong kumju. Maong kala banlong pada kanumlong syuk kumju.
Pemlasu ban long kumju. Ada pide bapuli Bible lesson question yang apin believe do Joseph umi iyo katute utip ublay. Nga ngatip ke Bible katukan ni am tiblo kata-kata nga reason lupa. Yo dam nanu lupan keli ya. Yo Joseph kaya la jong. Pitip spang jong pi spang jong ngatip. Nga sutu. Connection. Menekren spang divine connection. Menai step keren haga English service about the divine connection of God. Ublay ujuan lam ki brio on connect ye pi bat ki bat de hang ta. Pi mat ka jingker ku. So tuam ting angu ublay to kan perkut no tat to. Kata ka de ibu bagi ngi disconnect do. Yala di nakata spiritual family. Kalaban long mong kalaban long. Nong natip la da khai nga hing pai mi jonga. De hang tu. Ka jing yo kenti jonga de hang tu te. Dari pai mi jongai long berus pa ngaru ngan bit ngan bian ngaru ngan bit ngan bian mahang tute idai pai mi jonga de hinmen para jonga ki benete lang bantaban long jingker kui ngaru ngan long jingker kui ki nakta ka daw penkot do ako ban ong ye pig ba so gani khubor kogi kun jong ble sumar ba but what chu lekol mar dei ba khro ne ong sumar ba ngim dei ben lekol mar ban pendekut no ngaong biang ngam di bakro ngam khro maka mon la jong hi ublay la ai bi bi nginum dai ban mi nakata spiritual family lan ga spiritual home madihang tabu blay la bu jingkar khunam ta jongi amen kadi kata ke ha ka spiritual family ha spiritual home ublay la bu jingkar khu yangi amen ngang lamat bat ki weru ki badan mentahang ni pila belum ngaru ngalamat Nilamat ni sutu nakata tuhungin ay sno tuhungin ay don amen praise the Lord and pagkut no ong ipi ukon sarong auria kaja yung itip ka story kon sarong auria namarbalay namarba ukwa pa gajong gabenta upano gabenta la jong lukpa bunyo lile so bahay ladi ukpa ayo andalalit pa de kaja yu lapin surwalod balokhat Bahadin hawan pai biang. Hawan pai biang. Nol bali ukun ma ho kay ying pa ju udon lut sakri sakordon kabaham ka papaho oh long ko musiem hang tu. Tada wan pai biang. Wan pai biang say ying. Uwan de jikla bomut dawan pa de say ying umut ka jumut utharai tip ipan pedang nang pedang su. Nei tip kadai kam dei ban kren kadi. Tamanga ton kren la di nga kumpas tu ko balang. Ngapdiang lada kiwan hanong po ngapdiang kibanget loy ben piang ki amen ngaten ladi mo nganget piru piloguta namarba ulawan paising ngikumen kadon ka celebration amen hallelujah mangi kibriu jumble mangi kinong yalam ublay ay ngikum kata do but kata ke do not ke jong pa ngi hakatu kaparsi kun sarong hallelujah ngangit utar la kren nengi na makani kubor tuilit banduay son penkut tuilit banduay ako ban ong pi wat pi ki ba pet yang nang tu la da don kinu ki e ba pi su tu ki ba khang lat de pi ba pin yo mat yang ki ta ki jing bha jum le ka ta jing bha jing ne jum le de jing ku jum le da pi su tu ka dong de jing khang lat ngaduai ba pi pin yet la di agar pat pin yet la di ka di ka por khendiat ngin let long banduay ba don ka no ngi bat ka balong ka jing khang lat ngin pan ma no trang pelat nya kata nang we jingker khu jong blek ento ke jing bha jom le ngin mat biang bakata ka jing ai ne jom blek ngin mat ka jing em jengi to ngin let lang ban duai ke ni ka por hallelujah ko try nga angu me ablay ko try habdeng ke ni ka por ko try ko blaze ka bangi dan nang ni me keren changi lang ko try lang ka tin jong try me ni rap yang ha me ni rap yang ko try ko blaze ngim kwa begin yo I ke jing bha jom ke jing ne jom tang ki por ki blalet ngi kwa badi menta kum ni ngi dang kwa badi bat kiski badang wan ngi kwa badi kum ta try la dam yo I don hanga don ngi kanu belong ka jing khang lat kanu ka ba pen sange ye kita ko tra ki jing bha jom ke jing ne jom ke jing ku jom ke jing try ngapan map try ngi pan map map ngi ko try ko blalet Rai ngi kwa ban yo pediang na mi ko try kijing bha chumi kijing ne chumi kijing khu chumi ha ka kan jamin sim ha ka jingim chumi ko try ha ki e ke baro ko try ngin mat beng sa si sim kom ba ongak tin mi
Come, taste and see that the Lord is good. Các thiên ko, one, but mat, but your ibu blay long bapa, ni kwa kan long tam, man ka sige jing imjagi, man ka kalip mat jing imjagi. Kaburang baro kalong syami batang syami. Yang ngu ko try, melong blay biya. So jing duay, kini barok ni duay ni pan, hakat teng kajong jiswi duay. Amen. Blame ko kuy pi barok nila ong amen na kren issue. Ina kren issue, dapat nila ong amen. Te IT ni apostle. Bless you, Pastor. Bless you, Amen. Amen. Tung yang na ni kajika song kajongi ni penwai no. Amen. But tung yang mat you try kajing bah kaju ha kaji im kaji man la kasingi. Kajing ai kaju try Jesus Christ kaji kaju bleu kupa jongi bah beneng kajing slok umesim khoi. Kini barok lai kin long rakat bat phi ki khon jo bleu kedan hang ni. Bagi kedan keleng sedang kijaka ba ka perthei barok away. Malakasi bachlo bom jukot. Amen. 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 Ngin ong hallelujah we arlai. Hallelujah. 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 Blend kur kuyi pi men's fellowship